Parlok barokคำตำตึกparlok rawan gibat mu ban lech sakaje ko kwai do kha po melim ho oji nong panya ki lapen tip hadu arteli ki notice kwai han re men tapat lapen kala bat lapen ken riano te kaban ingkong ki nong panya ki labu ka jaka apo jalan teng lenking iriam lim pung bak jukan kur kelang han re men tapat lapen ken riano shamelim mar banyang ho ka price kaban ingkong ki ai pulak ka bar sanlak ka balai lailak bat ki ksiar bat kumjuri kini constellation di babon ba da kilak Parhaka juru katarik arp mai benyau arjar arplai. Rei menta pat lapen ken riano war setu baklashu. Menta kaje ko khwai dokha kan jaj be chapo melim mar panayang mar bari fishing pond. Tika price ru kala penhiar naka chpulak syaka sanlak bat syaka lailak bat syaka arlak pengkat bat kaksiar bat kini ki silak hadu arp nyau li. Tika katrik kan be arp mai benyau arjar arplai ka bari menta ka sisejan. Te kadot kan yaj bej lai hajar tingkah siru yang we kwai. Te wat satu bakalacu ki parlok rawan subha lej no menta shamar bari fishing pond om shapo jalan teng linking nomor 8 kan riano shamar bari fishing pond. Te kane ka jing penkelada ki nong penyaj nomor ki dau ki bom la bankiar. Te kane ka jia ko kwai do kha ka bari arpo artrik na binyo arjar play po melim kadai bej hapo mar bari fishing pond. Om hapo jalan ten linking te Marbury Fishing Pond melim mar panyang East Khaziel District te salet bet chapo Marbury Fishing Pond melim mar panyang East Khaziel District om de banlet chapo jalan ten linking nomor 8 kron riano syam Marbury Fishing Pond bat ka price ru kan de sanlak lailak bat ka arlak lengkat bat ka siar barengkar ru kini ki ar pinyo telikilak bat ki medal te salet hapo Marbury Fishing Pond te tang kane kbesh won kane jing pen bej bat ka jing pen sutu ya pi ki parlok rawan ki bale chapo melim khamtam pan lech chiem ya kini ka sanlak ka baning kong rengkat kaksiar te sadon bok baro sa lech bej direct chapo Marbury Fishing Pond melim mar banyang kbesh won